police service nekiri the various are they called the departments or they are called what because yes no departments yes aya manyitanaga huko meta gwate ya kawaida ni kuri regular police ni kuri the administration police as the mother magana kuri APTC ni kuri the general service unit agri areko the anti stock theft unit no kuri DCI ni kuri DCI ni kuri ya gino madiraga na diplomats na roho ngero tikai ngimundu wa kawaida gakuru borithi ni rehonge tofauti ona tiraithio kora diplomatic police egepatiro mwiki asa diplomatic police mapatiro matugirigiri Karen Mudaiga wira ba ori no hinya mukuruhane tondu diplomats dirona diplomats mirema so there is that department but there is also the all important department called the traffic police yes national makinyitanagia na hogeta the National Transport and Safety Authority NTSA riu turafikia yari for some reason notion ya twarithia ngari ithio twita Kenya na ndio notion yo yaumire kuri nduri hindi we wikara ugo kaiganira ati nduri na mahetia na ngari yaku ndiri mahetia okay ni ukiri as more part of the population they are quite few we na ke mo traffic go tuika ndagi kwagira mahetia you see wathi kwa understand atiriri most of these machines turatwarithia guku farari they are quite aged yes some of them have seen the better days he ka reflector hiyo tekirire na ni ufatie gwikira he kindu wikirite we gitafatie uko ngari-ini maguru ni uthiangite wega yes na ti andu aingi meka buku karia getagwo handbook ya traffic laws ni kudikora ibuku riu and you can buy it from the government print ni undu andu aria moe no urigure no na wina rio ri ni ukumuthomera nake akwire thie page sasa hapo tukadai umesoma lakini enda page 4 soma ya 3 baada mkigwa hapa pages ni kama siku haipaona ni mambo inajipa contradict sasa sisi tuliandika kitabu na si kitabu ndio hiyo si umenisomea kitabu na si nimeangalia kitabu si nimekuambia mahali utasoma sasa makosa yako umeiona sasa mkumbo utafanya hivi na ne traffic yote hende agikorio uwe unaona ihetia hau ni mundu wa ndiri yako makosa yako umeiona unajua sasa vile utanisaidia tu mkubwa and you see like is the norm naturally ni ukora he ngari ciho muborithi ona arugamia ri ndamba gucukithia dereva he ngari utangiamba gucukithia mundu yes ruru Nissan patrol ngari icio itiri andu aingi yes no ucukithie munene waku no horo cio ndugicoka ningi uthakare kana ucukithie mundu na LX 5700 ukoe ni gavana riu icio ni maragiria na mundu ya ndiri kwanza makihingurwo gacicio nuthu ni mamba kuhuthia horo ucio makona riu mohore mundu uyu yes no he ngari ciho tota korora naite ni wambe ume tondu mbere ndarakuona wina ngoi maithatu thiini wandarata kumenya ndereva nu na garakeria na ngari ciho nacio itagaga rwimbo yes chuga simba yo iyo ni mukwariria thi chuga na kagucia safi rwisi cia riu ni cia killers yes eu ngari citari horo wacio ri most ni mukinyitwo ni traffic ri ukora ta riu kundu muguthiaga wakiuga atiriri ni ngari cia itonga ningi nene thura kwiti ciendete
asa nĩ hinya mũno ũigue mũndũ family-inĩ ũkorwo na LX 5700 akĩririkanio atĩ nĩ ũkangua nĩ ũkanjoya keno mũndũ ũrĩa ũkĩruta wĩra ũcio no gababa we mũnini kana mũmũciari kana nyina no andũ aya gĩa kawaida rĩ nĩ magĩaga assumption mũndũ ũcio igũrũ mũno ningĩ ũkona atĩ mũndũ we busy schedule yake rĩ no yambe ĩritũhe tũngĩmũcerithĩria no arakare rĩu mũgetha rĩu mũndũ ũrĩa wĩna kari ya average mũbiu ndarĩ nĩ ũgũthiĩ ũkĩoyaga andũ kamandũ kana kĩndige nĩ ũkanjoerwo icambũ na kũhe andũ angĩ twacoka twe rĩu kamĩrĩ harĩa kimbo no ngĩkĩo riri nĩ ngai njunja rĩ no twe stacy ngari ndĩrakĩihũra we nĩ tũkehinyanĩrĩria na andũ tacio nĩ macokaga makũneana tondũ mwakinya handũ rĩ mũthiangĩte rĩ mwakora mũtrafiki koerwo guoko na mũgekuo woerwo guoko na wekuo ũrĩ nĩ ũgũthe ngari kĩ nĩ ngari ĩkinyũkie rami ũmĩige rwere na mũborithi baoka kahĩtũka ndaramwarĩria ndereba kamwe habari officer yaya mbere akarora insurance matawa athiũrũrũka mwena ũyũ ũngĩ aoka akajia gũkwenderia guoya na kabuku makorwo makuĩte kanini na bairũ umejua makosa yako nimefanya makosa mkumbwa sasa unaniuliza na wewe mwenyewe unajua kitu ya kwanza umebeba excess hao watu hebu ashuke wote haka umado wanana nebeba watu 8 uko na kondoo 2 kwa boot uko na gunia 2 za mahindi na simiti 2 na he kamuligo hete keria gari yako ni matatu one wishi gari yako ni matatu alafu umeopateki pale kwa yellow line ukiingia unafikiria sijakuona kaopateki kwa yellow line hata reflector hauna ya nyuma indicator nimeona hata hauwegi unafikiria side mirror ni ya kunyoa ndevu kwa sasa mkumbwa unajua watu ni kweli tunaelewana na mwalimu sasa tunaelewana nini Kobra angalia huyu ati tuelewane uko na usifanye mambo iwacha kuita hao ndio nane hiyo horo inspector hii kama mtu kananiambia ati tuongee na overlap huko tukiangalia kwa macho ametudharau anasema muongee nini si hata hebu kuja uliza yeye mimi nimeshindwa mkumbwa wacha tuongee na wewe tumeanzana kuliko tuanze upya Abana andikia ni kotini ni Tuesday hare kwa hiyo akawathire sila ni Friday fungia hiyo access yote ndani wataenda kotini Tuesday Bodo mwa family yanyu specially uhuthagira githukiri kaugathire masaria free matienda gwikao na mundu rekani na tukura tura ni mwadirie muno we ndio niramenya NX beat mode rekani na andu atuthi we no horo ngihituka hau we agakona kesi kando umenya kiria araria kiria araria guthi uyu da ndio bikaragete ukaheo riu umwe madam naomba nikusugumsia kidogo tumeshikwa na afande ni kama sijui amekasirika kidogo sasa mnatakaje mlikuwa mnaenda wapi kwanza polisi na mwaka muhigo unajua haya watu wote unaona ni familia huyu msee pale ndio alikuwa anaenda kunjiona amesaliwa wewe ni ajioni no yes as kuna mtoto imesaliwa ikaitwa yeye unaona vile hata anafuta masigara mingi kapresa imepanda Watumia muvorithi yo lady officer ri atu akuhana tagia ngoro yako muoherari ikasi ni yaguke mwekia mangari kio kiauga ithu ciana cia mau we know our rights matogi ile onao matogi tukaturanyitwo maitha maya ntwanyithirwo kabiti what is kwaja isi kosi egati
agathũkia ũhoro kau atume na bana matuyo kijana kwanza ucio akamba kaguthwo bingu ngari anyukagirwo break down hau mnakuja kuongeleza watu mbaya hapa hapa anyucio guthia kwihona ri ni wotigagwo emwena uyu ngiatari cero musea musiweke lakini yote wokieka ndani wamelewa toka hapa Wednesday kwanza wewe unanuka changai ndasimama huko wewe mbona unakaa mvutaji bangi oi sio mimi yangu na mucoka kuhurira andu mathire mbere ya nyuma cokoroke muke muteithanie cira ngori ni nenehire tioka kamona ifika kwa gaini akaga say no to corruption ndukamaneo naki nimbatuhingire rero ciathondekeirwo arũme mũgwanja na 50